Pozdrav svima! U prethodnim video snincima upoznali ste se sa nizom termina koji se vezuju za pojam nacije, nacionalne ideologije, stvaranja nacionalnih država, ali i problema do kojih naglašeni nacionalizam može dovesti. Danas ćemo pokušati kroz određene primjere da vidimo kako se problem nacionalizma može prevazići ukoliko postoji volja svih aktera koji su uključeni u određene procese da to urade. Međutim, isto tako moramo se zapitati kako to da naglašeni nacionalizam može do te mjere urušiti odnose među određenim grupacijama ljudi, da bi se zarad njihovog prevazilaženja morali uključiti svi mogući mehanizmi u društvu. Hajde za početak da zajednički pogledamo dio izvora pod nazivom Okvirni Ohridski sporazum kojim je okončan oružani sukob u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji iz 2001. godine. Ovaj izvor možete pronaći u udžbeniku na crnogorskom jeziku na stranici 128, kao i u udžbenicima na ostalim jezicima uključujući i engleski, pa stoga posjetite naš sajt joinhistory.net i iskoristite verziju koja vama najviše odgovara, a također možete samo skenirati ovaj QR kod. I šta tačno piše u ovom sporazumu? Osnovno načelo sporazuma navodi da upotreba nasilja radi ostvarivanja političkih ciljeva odbacuje se potpuno i bezuslovno. Samo mirna politička rješenja mogu da obezbijede stabilnu i demokratsku budućnost za Makedoniju. Dalje, suverenitet i teritorijalni integritet Makedonije, kao i unitarni karakter države, nepovredivi su i moraju se očuvati. Također, ne postoje teritorijalna rješenja za etnička pitanja, multietnički karakter makedonskog društva mora se očuvati i odražavati na javni život. Ubijeđen sam da čak i ako niste upoznati s sukobom koji se navodi u dijelu naziva ovog sporazuma, ova osnovna načela jasno pokazuju da se isti morao privesti kraju konflikt koji je ugrozio demokratsku budućnost ove države, ali i njen suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter. U ovom drugom dijelu ćemo kroz nekoliko kratkih pitanja pokušati da analiziramo ovaj izvor kako bismo razumjeli njegovu svrhu i ulogu u prevazilaženju ovog problema koji je očigledno nastao naglim porastom nacionalizma u ovoj državi. Pitanja su sljedeća. Koja je osnovna poruka ovog izvora? Ko mislite da je sve učestvovao u pisanju ovog sporazuma, recimo na primjer neki pojedinci, predstavnici određenih grupacija i tako dalje. I treće, koji izrazi dominiraju u ovom izvoru i iz kojih razloga su naglašeni. Nakon što smo završili sa analizom izvora, prelazimo na sljedeći korak, a to je poređenje. Izvori poput ovog kojeg smo upravo pročitali su veoma kompleksni, jer predstavljaju pravni dokument kojim se reguliše prekid sukoba na određenom prostoru. Međutim, istoričari ne koriste samo kompleksne pravne dokumente da proniknu u određene događaje, već i niz različitih primarnih i sekundarnih izvora. Stoga, iskoristite ovaj QR kod kako biste pročitali preostale izvore o načinima na kojima se nacionalizam može prevazići. Naći ćete i mnoga svjedočanstva običnih ljudi, te vidite na koje načine možemo djelovati da preduprijedimo negativne posljedice nacionalizma, umjesto da ih rješavamo kada je, nažalost, već kasno. Prilikom izučavanja ovako kompleksnih tema, neophodno je imati u vidu da svaki sukob ima više učesnika, te da su viđenja tih sukoba često dijametralno suprotna. Zamislite sada da o rješenju pomenutog sukoba kao izvor imate samo Ohridski sporazum iz 2001. godine. Da li vam je on dovoljan da donesete konačan sud o tome kako je ovaj sukob prevaziđen, odnosno riješen? Očigledno vas ne mogu čuti, ali jasno mi je da je vaš odgovor ne. Zato moramo uzeti u obzir više različitih izvora, različite interpretacije događaja i uvijek imati na umu da bez sagledavanja različitih perspektiva ne možemo na pravi način razumjeti istorijske procese. U današnjem vremenu izučavati istoriju bez primjene principa multiperspektivnosti je gotovo nemoguće i zato to uvijek imajte na umu. Zato sada još jednom razmislite koje biste izvore voljeli da vam ponudimo, osim onih koji su već dostupni, u cilju proširivanja znanja o ovoj temi. Na samom kraju pokušat ćemo da ovu temu povežemo sa sadašnjicom. Nacionalizam je, nažalost, tema koja nas i danas okružuje, pa samim tim predstavlja odličan primjer za povezivanje istorijskih događaja sa savremenim trenutkom.
prevazilaženje nacionalističkih težnji i težnja ka pomirenju, naročito u našem regionu, nešto je što nas sve dotiče bez obzira na to u kojoj državi živimo. Zato, za kraj, razmislite o sljedećem pitanju. Na koji način možemo spriječiti porast nacionalizma u našim društvima kako se ne bismo morali baviti prevazilaženjem podjela koje on izaziva? Toliko od mene za danas. U međuvremenu posjetite naš sajt johnnyhistory.net, zapratite nas na društvenim mrežama i saznajte još mnogo zanimljivih činjenica iz istorije Balkana.